It's Boris. I'm doing alcohol mukbang video. We're gonna buy some beers here. Päivä, no mitä sinulle? And we're gonna buy all of these. It's not that much though, not problem. And I thank you guys. I think I press M. Painu helvettiin. Oh. Friday drinking. Okay, I think I maybe forgot the button. Painu helvettiin. Oh, F. Yes, delicious. Okay, I'm gonna drink all this and we'll see what happens. Actually. Vitun mul. Haista vittu! Elä nyt saatana siihen, kun se ei saatana, kato nyt mikä siivot Your beer is very good. helvetti. Minun pitää, ei saatana. I'm not drink with him actually, because I'm such a nice person. Mitä? Aiko ne immenet tuolla tavalla käyttäytyy? Saatana. I need to piss again. No voi nyt hyvä. Siis saatana, nyt saatanan tulikka panu vittu täältä ja turha tulla nää ikinä takaisin. Hyi helvetti. I think actually his products need some water. Elä nyt saatana siihen, kun se ei saatana, kato nyt mikä siivo siellä on, ei helvetti. Minun pitää, ei saatana moppi hakkee. Oh no, guys. I think we died. Where the fuck am I?